سلام دوستان، مجددا وقتتون بخیر باشه. دوستان با یک مبحث جدید، یک درس جدید در خدمتتون هستیم. Okuyalım, bexanın, cevaplayalım, cevap edim. Sınav takvimim, sınav yani imtihan, azmun. Sınav takvimim, takvim imtihanım. Dikkat konid. Pazartesi, doşembe, salı, seşembe, çarşamba, çarşembe, perşembe, pənşembe ve cuma, cum'e. Sınav takvimi, takvim imtihan. در واقع میتونیم بگیم برنامه امتحان میگیم دیگه ما. Türkçe, زبان ترکی، müzik, موسیقی، kimya, şimi, matematik, riyazi, tarih، rehberlik. Rehberlik یک چیزی در واقع شبیه آینه زندگی خودمونه. بیولوژی، زیست شناسی، انگلیسیce، زبان انگلیسی، fizik، resim yani نقاشی. Dikkat konid. Pazartesi günü ilk sınav, evvelin imtihan, ilk yani evvel. Kaçta başlıyor? Dersen şuru mişe. Cevap, pazartesi günü ilk sınav 10'da başlıyor. Dəh şuru mişe, dəh şuru mişe. Kimya sınavı, imtihanı şimi saat kaçta? Der saat sende. Kimya sınavı saat 10'da. Kimya sınavı, imtihanı şimi saat 10'da. Der saat 10. Perşembe günü, روز پنجشنبه بیولوژی sınavı, imtihanı biyoloji kaçta başlıyor? Der saat sen şuru mişe, der sen şuru mişe. İnha, خودتون بنویسید. İngilizce sınavı, imtihanı İngilisi kaç saat sürüyor? Çند saat طول میکشه. ببینید امتحان انگلیسی نه از 10 تا 12 میشه 2 saat. میگه که امتحان انگلیسی 2 saat طول میکشه. Matematik sınavı saat kaçta bitiyor? İmtihanı riyazi نه saat kaçta? در ساعت چند bitiyor, tamam میشه. بریم سراغ قسمت 16. گفته که بیایم یه صفحه عقب. بله دست شما در نکنه. Konuşalım, harf bezenim, yazalım, benivisim. Neler yapıyorum? چیا انجام میدم؟ neler yapıyorum؟ چیا انجام میدم؟ دقت کنید. خودتون برای خودتون بنویسید و تمرین کنید. Bir günüm, یک روزم hangi saatte, der کدام saat, hangi yani کدام, neler yapıyorsun? چیا انجام میدی؟ hafta sonum, آخر haftam. Hafta sonunda, der آخر hafte bir planın var mı? Der آخر hafte برنامه‌ای داری؟ bir planın var mı? Yaz tatilim, tatilat tabistunam. Yaz tatilinde, der tatilat tabistan nereye gidiyorsun? Be kocا میری؟ خودتون حداقل یه 3-4 تا جمله برای خودتون بنویسید. بریم سراغ در واقع قسمت پایین. گفته konuşalım, harf bezenim. Bir yolculuğumuzu anlatalım. یک سفرمون رو در واقع anlatalım, توضیح بدیم. میتونید از این در واقع کلمات استفاده کنید. کلمه dünyası, دنیای کلمه. uçak, هواپیما، araba، ماشین، vapur. vapur یه نوع کشتیه، در واقع به معنای کشتی نیست. در واقع کشتی بخاره. vapur یه کلمه فرانسویه، به معنای کشتی نیست، یه نوع کشتیه. خب تاکسی، yaz tatili، تعطیلات تابستان. tren یعنی قطار. güneşli، آفتابی، güneşli، آفتابی. yolculuk، sefer. yağmurlu، بارانی. hafta sonu، آخر هفته. saat kaç؟ saat sende. şekerli yani قنددار یا میتونیم بگیم شیرین، شیرینی دار، شکردار. خب بریم سراغ صفحه بعدی. در صفحه بعدی میبینیم که نوشته ne kadar، چقدر، kaç lira، چند لیر. ne kadar، چقدر، kaç lira، چند لیر. Dinleyelim, گوش کنیم، tamamlayalım, təkmil کنیم. Bereket manavı، manav گفتیم دیگه، میوه فروشی. bereket manavı میوه فروشی bereket. لطفاً خودتون اول گوش کنید، بعد بیایم با هم در واقع چیکار کنیم؟ تمرین کنیم. hayırlı işler، hayırlı işler. hayırlı خیردار işler، کارها به خیر باشه. کسب و کار به خیر، یا در واقع در فارسی میگن که بازار باشه.
kolay gelsin. Xəstə نباشید. Teşekkür ederim. Teşekkür میکنم. Hoş geldiniz. Hoş اومدین. 1 kilo patates, 1 kilo patates. Sib zemini kaç lira? Çend lira? 1 lira efendim. 1 lir qurban. İncə efendim mənaya qurban در واقع kəlmə xitabiye. 1 kilo patates almak istiyorum. 1 kilo patates almak istiyorum. میخوام 1 kilo patates سیب زمینی بخرم. شاید حالا عددا رو دقیق یادم نیست. شاید 1.5 باشه اونجا. حالا شما میتونید در واقع هم با گوش دادن اینو بفهمین که آیا درسته 1 یا 1.5 یا اینکه همون کتاب کوچولو بهتون گفتم به اون میتونید نگاه کنید. Hemen بلافاصله veriyorum efendim. میدم قربان. Hemen بلافاصله veriyorum. میدم efendim. Limonun kaça? Limonun kaça? Yani limon çende? Kilosu 1 lira 50 kuruş. 1 lira 1 lira 50 kuruş 50 kuruş. Kuruş در واقع همون کوچیک لیره دیگه. چطور مثلا میگیم 1 دلار 50 سنت؟ این هم همون 1 lira 50 kuruşe. 1 kilo limon almak istiyorum. میخوام 1 kilo لیمو بخرم. پچی hanımefendi. پچی باشه hanımefendi خانم محترم. borcum ne kadar؟ قرضم چقدره؟ اونم میگه که مگه ما چیزی داده بودیم به شما. دقت کنید. borç یعنی قرض ولی به معنای قرض بدهی هستش. borcum ne kadar یعنی بدهیم چقدره؟ حسابم چقدره؟ چقدر باید بهتون پول بدم؟ borcum ne kadar؟ اونم برفرض میگه که 3 lira 50 kuruş. 3 lira 50 kuruş. Buyurun paranız. بفرمایین پولتون. Teşekkür ederim. Teşekkür میکنم. Buyurun بفرمایین paranızın üstünü. Para üstü yani mabaqiye pul. Kəlime mühimmiye. Paranızın üstünü yani mabaqiye puletan ra. Buyurun بفرمایین paranızın üstünü. Mabaqiye puletan ra. Para üstü mabaqiye pul. Hayırlı işler. در واقع کسب و کار بخیر. برکت باشه. Sağ olun, sağ olun, selamet باشید. Sağ yani selamet, sağ olun, selamet باشید. Fakat یه قضیه هست اینه. به عنوان ممنون هم میتونیم بگیم. ممنون yine bekleriz, yine دوباره bekleriz. منتظریم, دوباره منتظریم. بریم قسمت دوم. اینا مباحث حفظی هم ولی مهمن. دقت کنید. اینجا بررسی کنیم، تمامlayalım، تکمیل کنیم. kaç kilo؟ چند کیلو؟ نوشته کیلو، کیلوگرم، چه همون کیلوگرمه. خب فقط یه مسئله. شما الان میری مثلا دم خیابون از وانتی یه چیزی بخری، میگی آقا مثلا 2 کیلو سیب زمینی میخوام یا 2 کیلوگرم. همه میگیم 2 کیلو. یعنی در چی حوصله داره که بگه 2 کیلوگرم؟ شما هم این دوتا رو ول کن، همون کیلو رو به کار ببر. پاتاتس، سیب زمینی، soğan، پیاز، elma، سیب، peynir، پنیر. 2 kilo elma، 2 kilo سیب، 1 kilo peynir، 1 kilo پنیر، 2 kilo soğan، 2 kilo پیاز. قسمت پایین. kaç litre؟ kaç litre یعنی چند لیتر؟ دقت کنید. لیتر نیست، لیتره تلفظ میکنید. süt یعنی شیر، ayran، دوغ، şalgam suyu، آب شلغم، meyve suyu، آب میوه، کفیر هم نوشیدنی کفیره. در واقع منم اصلا خوشم نمیاد ازش. 1 litre süt، 1 litre şir، 1 litre ayran، 1 litre دوغ، 1 litre şalgam suyu، 1 litre آب شلغم. بریم سراغ صفحه بعدی لطفاً. بسیار عالی. ماشاءالله. اینجا بررسی کنیم، tamamlayalım، تکمیل کنیم. میگه که ben 130 kiloyum. من 130 kiloam. Ben 85 kiloyum. من 85 kiloyum. این قسمتم حالا در واقع برای خودتون تمرین کنیم. Ben 50 kiloyum. من 50 kiloam. بابام 70 kilo. پدرم 70 kilo. هر جور در واقع دلتون میخواد. قسمت چهارم. بیایم پایینتر. گفته اینجا بررسی کنیم. bunları اینها را biliyor musun؟ میدونی؟ bilmek یعنی دونستن. bunları biliyor musun؟ اینا رو میدونیم. ببینید ما برای هر چیزی یک معیاری داریم دیگه. مثلا میگیم ما 2 کیلو سیب زمینی، 3 راس گوسفند. خب
برای ما در واقع همون معیار از اندازه‌گیری ها رو گفته. bir kangal sucuk. sucuk یعنی خوراکیه که در ایران هم در حال حاضر روال داره برای خودش. bir kangal sucuk یک خمه سوزوک رو میگن کانگال. یک خمه سوزوک رو میگن کارگال. bir kangal sucuk. bir demet maydanoz. demet یعنی دسته. bir demet maydanoz یعنی یک دسته جعفری. bir kalıp peynir. یک قالب پنیر. kalıp. 3 adet yumurta. 3 adet yumurta. 3 adet toxmu morx. 2 dilim ekmek. Dilim yani boreş, qaç. 2 dilim ekmek. Do boreş nan, do qaç nan. Bir salkım üzüm. یک خوشه انگور. salkım yani خوشه. Bir avuç fındık. Dostlar, avuç yani kəfə dəst. Farsa میگن یک مشت فندق. ترکا میگن یک کف دست فندق. avuç میشه کف دست. bir avuç fındık یعنی یک کف دست فندق. حالا ما اصطلاحی مثلا بخوایم یه مشت فندق. ولی این مشت که در واقع به یکی میزنی که نزنید میشه یومروک. bir paket makarna. یک پاکت ماکارونی. بیایم قسمت پنجم. inceleyelim بررسی کنیم. دقت کنید. boyum قدم. boy یعنی قد. boyum 1.75 1.75. قد رو کلا ما اینجوری میگیم. boyum 1.75 قدم 1.75. boyum 1 متر 75 سانتی متر یاد بگیرید. قدم 1 متر 75 سانتی متر. 1 متر 75 سانتی متر. خب ولی پیش اینجوری نمیگه. خیلی چون طولانیه. 2 metre kumaş, 2 metre kumaş yani parça. 30 santimetrelik, bebin pesvendelik. 30 santimetrelik cetvel. Xətkeş 30 santimetri. 30 santimetrelik yani 30 santimetri cetvel. Xətkeş. Ankara İstanbul arası yani beyn Ankara İstanbul arası yani beyniş. Ara yani beyn. Beyn Ankara İstanbul 450 kilometre. 450 kilometre. Dikkat konid. Kumaş, parça, ip, tənab, pərdə, pərdə, metr va metre, metr همون اندازه‌گیری میشن. yol یعنی راه با کیلومتره که در واقع کمی نوشته میشه. بریم سراغ صفحه بعدی. بسیار عالی. اینا چیز خاصی نیستن. پولهای واحدهای در واقع پولی ترکیه. Bakalım نگاه کنیم inceleyelim بررسی کنیم. Türk lirası همون لیره ترکیه. دیدین می نویسن TL. TL مخفف ترک lirası هستش. لیره ترکیه. چرا مثلا ما لیره مثلا سوریه هم داریم. خب این فهمیده بشه. 1 lira یک لیر. 50 kuruş 25 kuruş 10 kuruş 5 kuruş. بزرگترین بانکنوت در واقع پول کاغذی که در ترکیه است 200 lira 50 lira 10 lira 100 lira 20 lira 5 lira. اینا چیز خاصی نیستن. در واقع حفظی هن که باید حفظ کنید و بشناسید. بریم سراغ مکالمه پایین. بسیار عالی. okuyalım, بخوانیم, karşılıklı konuşalım, متقابل حرف بزنیم. Alışveriş sepeti, səbəd xarid. Asuman hanım ve Meltem hanım daren sohbet میکنن. Merhaba Meltem hanım. Selam Meltem hanım. Nasılsınız? Çetorin? Merhaba Asuman hanım. Selam Asuman hanım. İyiyim, خوبم. Siz nasılsınız? Şoma çetorin? Teşekkür ederim. Teşekkür میکنم. Ben de iyiyim. Ben hem خوبم. Alışveriş sepetiniz, səbəd خریدتون. Alışveriş yani xarid. اینو بدونید. مثل در واقع بعضی قاطی میکنن alışveriş ترکیه آذربایجان میشه خرید و فروش. در ترکیه استانبولی فقط خرید. Alışveriş sepetiniz, səbəd xəridetun çok dolu, xeyli pore. Neler aldınız? Çiya xəridin. Neler yani çiha aldınız? Xəridin. Axı به شما چه ربطی داره؟ 1 kilo 1 kilo pirinç 1 kilo برنج 1,5 kilo 1,5 kilo mercimek. Mercimek میشه عدس. 500 gram 500 gram yoğurt mast. 1 litre ayran 1 litre dağ. 2 kilo domates 2 kilo qoca.
2 کیلو soğan 2 کیلو پیاز 1 کیلو kıyma 1 کیلو kıyma گوشت چرخ کرده 1 tepsi baklava tepsi یعنی سینی baklava هم که همون باقلواست 1 tepsi baklava 1 سینی baklava ve biraz ve yekəm kuru yemiş yani acil kuru yemiş acil aldım xəridəm akşama misafiriniz mi var akşama beraşab beraasr misafiriniz mi var mehmun darid evet bəli Adana'dan az Adana kardeşim hala ya xaharش ya برادرش ما نمیدونیم kardeşim geliyor kardeşem میاد evde در خانه ضیافت var ضیافت هست ضیافت چیه ضیافت همون مهمونیه در واقع بخوره خب وقتی شما به معنای جشن نیست اینو بدونین ضیافت هیچ وقت با جشن قاطی نکنین اون گرد همایی که یه عالم خوراکی میذارن وسط رو ما میگیم ضیافت مثلا دیگه مثلا هر جشنی بری گرسنه برگردی ولی عالم برقصین دیگه ضیافت نیست Gözünüz aydın, gözünüz aydın, çeşmetun roşen. Aydın yani roşen. Sağ olun, selamet başın ya, memnun. Hoşça kalın, خداحافظتون. Güle güle به سلامت. بریم صفحه بعدی. بله و در واقع آخرین صفحه از این قسمتمون هست. این زلیالم بررسی کنیم، tamamlarını تکمیل کنیم. نه kadar، چقدر، kaç lira، چند لیر. همون در واقع متن قبلیه رو اومده اینجا توی سبد نوشته حالا بقیه‌شو خودتون می‌نویسیم ما فقط این ستا رو می‌خونیم 1 litre ayran 1 litre دوغ 2 lira 50 kuruş 2 lira 50 kuruş 1 kilo pirinç 1 kilo برنج 7 lira 7 lir 500 gram 500 gram yoğurt mast 2 lira 25 kuruş 25 در واقع 2 lira 25 kuruş هستش ما بقیش هم خودتون با توجه به تصاویر پایین که الان خواهیم دید لطفاً تصویر رو یکم بیاریم پایین یکم پایین تر لطفاً بله به این تصاویر نگاه کنید میتونید اونجا در واقع قیمت ها رو بنویسید kıyma, pirinç, bir tepsi baklava دقت کنید اینو گفته 1 kilogram 1 kilogram 1 litre 2 kilogram 1 kilogram baklava رو با tepsi گفته baklava رو ما با سینی میخریم خب و پایین هم در واقع همه اجزا هستش 500 گرم یورت 2 کیلوگرم یا 2 کیلو soğan امیدوارم که جلسه مفیدی بوده براتون موفق و سلامت باشین میبینمتون